twagaruka twadire mu kahumuro gace munonga kandi omu studio ndi Vincent Mujuruzi inemeya bwambara State South omukuru Jomo Mugabi kandi tubenda kamebuzo bindi munonga rukwata hakibuga kitu nomanya one of the qualities of a good leader is when representation nana kujwekera ho takuza kandi asheme kugambira ibintu so washanga umwine otakumbona kumbuze bintu ebunde kugenda nawo gomengu mukagwa n'ekyamizi so nabwo icho meya first of all I want to thank you for your presence every time we need you aho kubaro kwetaga kuronda kabura kandi hatogu no mweta arebeka hata kirebeka bashobore bitwe bashobi meyo riro tawe bare kwijara musi abo kutureka ya ndireje Vincent nimbara musya mwena abarukureba TV tunyamurungi TV West kandi mbendeza okureba kurungi no kurikiza nanye nyenda kubasema no bore no nsima kunyetankisha konka nimwe mbamwa mpumugisha nkomwe bembezi kushobora ibikwatire no rembo rwitu ahitwahika na hiturukuza nabwo no kubagura umugisha mahango mnongo yabare mnonga na no manya ekirungi hati tutambwire hamwe urugendo rwo kwijana ushobora challenges za mbarasite haza omuryecho arebe ibintu tugambaho sometime back ukaburyaha wagira uti arhabashija bakambike obwiro bakaba ryamize igitaha bo and we normally use the term street kid konga these are street men and women nabashaba kuru now right now washumoka charwazanka ororguto rwatoranka rugazi as you heard tukakoba hariho umwanya abaruho bubine n'amasafuriya bono bateka when it has become a city in another city and this is a highway orguto nyigendwa abantu barabaho bare abantu batekero mwikanugwimuka we are wondering aruchi utakashirira ona karabo kanaba kuteka kogato kumana ha centenary nhaza abantu nkabashatu no bareba hagati yetawo mbane cyo kubanza nyenda kwa admittinga ngwihanga ningambara state inoburemezi anshonge squatirine na street kid akabira ryogo mwana oryahanguto utakurenza ya myaka 18 arukuturaho mwene hariho ushotunguno wabo koka ko kuwagamba twine mu street men and women no utakukimanya twine mu nabakazi benji munonga etauneji twine mu street kids abako basa kwika 500 maganata mwenu ni nkugambira ntajire kushereka noreba haruguda hero aha konka waza kuri yo munda umukisenyi ahanze abana ni bingi omwihanga ntwasa kuba twine munko mutwaro that's what nukoba okubaroko mwako gwawire bakana babaranga twasa kuba twine mu street kids nko mutwaro konka hato muri mbara ntusi abana maganata hi ba street kid kiriye kizibu cyango nicyo rukurebera bahikana hakuzahanguto kutekeraho kutura gukoreraho nebindi etwen kasita yeah I want to be sincere to you aboko batikwete tikine makuru kuza TV ukaza kusigiriza kubiha government eshimere kumanya ekizuwe ekiroho ekindi cya kabiri vise ababana aboro kureba ahanguto inguto te kuzara tukubazara sitete zara taro mushi abana nibarugomaka so that means there's family breakdown yes somewhere. There is a problem on families enyumaho abana aba tukabakwata twaja kat cooperation nangu turakwasira tukakwata nkigana inigana tukakwata banigana abamwe twabatwara kabare remand home abandi twabatwara campingisa ababire bakuzira nango bamwe twabacaginga inapto atwiri cyamugora abandi hariho ishomero amagara masya muntu na runda na street kids okomunoth twabatwara bingi nako kokani nyenda kugambira umbehome itu abatiro mu rumano tubakumara yobwire nabo tibine hoko bata mwene ngataba magana 5 bona kati waba kwateri izobo kabate where can you accommodate
500 people. It's difficult. It's difficult. It's a problem. Now, kutwabatuireyo bamarayo bwire abandi ntubuza abo wabo kubagarrayo tukabagarrayo bamwe bake umumaka gabo kuka kosa kobwire bagaruka. Ekindi kya kabiri obusiyano bwira street kids ko kubano bareba nabo nubwira busheshe ababire barumu emyaka 10 nyuma hatitaba nabakura bakuzire hati kubakura babebizo nibo rukurire byebizo biri mu yanga umwana akakurra street na hatura mwene cyo kugira iki yakora tine kiko kandi nawo kwakura nayende njunke yawe Vincent nayenda kushwera nayende motoka nayende kubaki hati kibekizo namba ya kashatu okubakendeza ebizibo okumakani byeyongera nibeyongera kwija obwana nibweyongera hati itwe site mbarara yes it is a strategic town eriyo myanya isingiro utajya kuno bargomo isingiro nereta ntunga moyona nereta ha bushenyi kiruhura ibanda bona etawune gino rerwaga twine mune bana batari banya Uganda twine mu bwana bwa Tanzania akakoba ubukoba nubwambuka tubwindi twine mune abana b'empunji ezempunje zo kureba zona eza Kongo ezempunje zumukurene bareto mbasi bakashuka na Kivale bakashuka yo bwana bona tabugumayo embere gumire bona buri ya street twine mu abana abatari banya Uganda bari ya street bijwire turiyo tushoberwa icyo kora ntuzayo tugamba nabo dena hata bamwe batanje no kubakora musente ito nyine kibina cyo kureberero bwana baburundana babugurire byo kuriya babutere bishani batwara ibishane byo so it's a challenge. Yes, hari abantu abakuteka ngo noreva we have to be realistic. Yeah, that's it. But stay in a mayor in a division mayor in a division mayors babiri or south and north. No, generally the office of the mayor ati you knew to ugeza khuna mnongaho konka niyori nko mwene bire mubuze like your office is not visible enough mukurebeka what happened echako banza of course itaka office akitu nakache toko basa kubano enda kurebeka nusa ukajirebera burisa ekanisa nojerebera burebereza. Do you understand? So city ito turiya kana ka city city ni mpango ni budget mpango ino bishoborezo bango kokani ito ntukora ko tukubasa na hitwingana norebe birebe turnombwire bugumire no basa kugeza aho gamba office ya bugenzi wawe atekateke ngo bundi izire no konkariyare tarum cyangwa kikozurwe amrumo nyewe mbire ni nyenda nkakwata unemboko natam kutera bana kuruka kinatani cyane kibuze cyo kwanjira tubaza kureba kifuba tukakwata unemboko kutera bana ko kano babinga hati no kubabinga ahi bakureba ko kano baguma bakiriyo musite ntubabinga street erukurabo mu abagenyi erukurabo mu abakama y'abantu bakureba konka tubabinga bagaruka kuri yanse konka still musite nabaguma bari mu rembo nabaguma bari ikizo hati waika nkoko mukishenyi babyamirine bijwire tebine mbazi de barwara kandi obwo nyenda kushobora waba harasinga na munonga amateka nako ngakwata bine bitongo bikubarwana otabarebera so it's a problem yonka ninteka naba abana bihanga abamwe nangu bari ya street abwe nakuyabo nogira ngo bashemerirwa ibari tubakabere benda kurara je nkabandi tubakabere benda kurya je bakabere benda kurya mukasasuro nabo bine bizo ebyabaresra street. So as a country tukabire turundi shomero mpereze kuruga karanga ebirebi nka south division executive n'abakozi bitu now hatu wata kuriya karangara okombeka yishomero rebye mikono vocational institute ukajombe kayo abano kabakwata na Kampala na Nkai okabara bakidero kabatwara umwishomerori ahakigukata yishomero kabashomero tino bwarutoroka yo no murundo noko
akubatakatoroka nibatekwa kushoma ubarebere mpaka bahereza kandi bashoma bakatunga skill bakamanya icyo gukora nabone bijana baho bo mugashoma society abo kuba n'abana bihanga tukubasa you can't shy away from it no bujunanize wabitu ukihanga aba n'abana ba Uganda nibaza kura n'abana bitu kandi bahura mu miki and waba skillinga okaba utilizinga no biya muno mushoro no biya mune cyo mugasho nabone baba bana abwo bana n'abantu nkitwe tatibine ntano soyona we cannot blame one another no twetaga korra twenda ndo buriyo whom do you blame abate hata wagira ngo abana jomo mbate amwemeya yes mbate mbatwara wanje rukindo ndabakachabe abatware rwakiburani nga batware kibayo hoya it's a problem, it's our problem. Yes, it is serious. It is very serious. Tureke kuza kushwekera ngo abana kandi wowe nebeyongera 500 abana magana 500. Okay, rega tugamba aha ndebeka ico the image of the state. Eki kibuga ariho buyire oba I don't know whether it was planned or it was accidental no mare ebintu ebyo ekindi kibasa kubaho kirisaka kiri coincidental kibe waba ugira ngo nobasa kuba abantu gira to bugane n'umuntu usanga utwe no mwenda nka cya kitara planned eje kibuga kikakera cya yakamatara twashemero twagira ngo ekinenki mwayita netara orove sade netara zirarampora itu tukumanya nawe tareje kawa parafini kawa murufungo and you know atana nebe bwagambe by'abana kweyongera bariyo babashiza those are people will become threats tomorrow echi tikuza ku affectinga reputation y'ekibuga kiriyo nkikura ako ekibuga kiriyo nkikanya kiriyo nkirayida abantu bingi kungane bizubu byo nibyeyongera. Yeah, of course. Yeah, mbene tawne iteji noreba hakija program ya World Bank yihanga kutereza sente zo gukora ingutezi ziba kweteza Housemate ezenguto kuzakozurwe zijaho zinaho component y'amatara ahamwe ikindi cya kabiri tukageraho town clerk bamwita baraba nawe kuyashira yaje kambaho ubwenge mbareje kwenda ngo eshemere iki tukubanza kubara mureke tujyase tugitehe amatara baraba nabo hata n'uwece yamanangu alliance committee yijaha twa planninga itara town yona yakoraje yayaka nangu cyatu advantage abamwe politically cyayamba abantu itara mbare yakire of course town yayaka konka iza ibitara yagumane birara repair yabanje icya kabiri abashuma abantu biba batteries izezo kureba yiguru mwene zagenze cyendera tukataho buryo nke town kureba ngo hati twaseringa tabakiziba munonga konkeze mwe zagumere nizifa mwene cyacendera itara town yenda kuza mu mwiro kokanye ndakushobora wana Vincent 1 arebchweke bimwe ibitaratongere tara kandi biri bukuru munonga nangwa abantu bayetombuita ukukira munonga nkabita amataraga kakagahika umura haroto gashuma kuriya amiziti y'abasalamu no kushuma roharejo yona program tubitiro mu budget tukozere budget umwaka ujuba biri mu procurement nangu nasho turokushobora bishohire umuntu ukuza kwasya etawudeji kukigarukamo amatara gona gafiri gona kurenga gakora ibyo bikamene bugambwa bakama banje hako batubire ya level yanje biri ya level ya site kunga nimbumanye abo kuba mbarra ne manisa south north ndo tukora site so ndiyo ningamba nkomwana w'umujigijomuka so ebinde gamba ninkoraje nimbumanye so on budget yitukozere hati twaronzere no manya to kubasa kwemerera kunga kikuretera umwana w'umuzigizo nagambira ishe narya Kastanaga waryo musike koke ishana mwamweto bunda kija muje mugeze ninga muntu mengwiro kugambire sho aija shobore koke tara town yona twazagaraka tukoreke twazagaraka tujyasiye neza kwaka tukwatanise konko muri yecho Vincent izo nenguto riyare itwe south ekitwenda kora tuzakora bayiro buri muntu weno ine kikari buri muntu weno inejo eshimire kwaka haba kubito twenka nkasite tukubasa kwasi yabure kikubo buringa nikishasha munonga kushanga umuntu aine twine umwe abantu abine mizugo
abandi barenzigana katete noruga katete hari abantu abagiga okusanga ina majuga arengera igana nico rukurebera nambwe twabire twatire witeka ryo kugira ngo abantu beyororeka zasura kuba umuntu aine mizigigana neziga aine ntasya erikwenda kukira ne yasite hata inda kandi sitegareke ebeni yo yamukora na washemere kutam yese mukorre nkasteye kuko na washemere kutam so hata twaza buri muntu at least ateho amatara aha mwanya gwe gwarukora aha majuka etawuni yone koreki eyake hakubana wanora wo mukikubudo basa kutungira muki no basa kutungira mukizo tikabire ntuna no kugaruka kushitama n'abashobozi nabo n'ubusako ba cameras mwana umuntu akabire mazima na mbeke kizimbe cyakanyina zingayi ari mu kamera yari hakabira provision za cameras zituyamba omukurwanisa obuhenzi bw'amateka twena twataniza hakuba ninyenda kubagambira Vincent ni worumu abantu abakuteka teka ngo town age ne ya council town age ne ya kachebezi town age ne ya state council murya mugwejegiri this is your town itahane yabo imwabarumu yes ekibuga ne cyabanyamba nebe cyabanyambara n'abantu bona abebembezi the same applies to the country yes even this country is ours taro muntu muhango kukira ari abantu abatwene bavuza kugira ngo hati abana babintu beta street kids babira bashaba kuru baba bakazi bakuru basigara street baringa street no ndicyo kubeta of course the word we know is kids ngata abana abantu bakuru hati okibanoreba nebibore no gama nkamatara gatakwaka warebana nebinde bitari kugendaje where does this leave our security nanguka gake amatara gono no bwako banagaka etawuni yone na hamwe hariho na chorus katugere bara hamwe mbesho mwana wa street yakura naza kuryaga amatara naza kurya chorus kebene yakayone town it's a problem ogo mwana natiko kuba kondo tayina hakutura hati yaheza kuba omushija natakwenda okutura takwenda okurya takwenda ki nico rukurebera Vincent ebintu nibibere bitushemere ko abana bashikira street kuba rehabilitating tukabarondera ahito abata tukabashomeza ekindi cyakabiri kugaruka mu maka tukagaruka mu byaro abana be ibakora bakuruga niyo tushemerere kukira no ku rehabilitating abana bareke kurugayo abana ibakurwa nimwe numurebe ito etown mutwe korezo mugugu imwe bakubazara okwe ababana bona wazo na kamera ndiyo woku abana no barukomuka mwene omukoko niyo tushemerire abana onyetegereza omukoko niyo tushemerere ku Rwanda munonga twarengwa abana tubakora tubarugayo tureke kurebera munonga ngo abana bashyira street tushemerere ku Rwanda bareke koraki bareke kuija street actually nadiyo niza kukubuza because cha connecting actually ku billion flowing ati wayetegereza ari twakweta deeper social problems ngo kore no kigamba hato kuno ku treating a symptom umwana akariga kuri yako abazire bakafa ninga abamwe baroho konkari bakakuroka cyo we nabatacye no kumangwa akaza they are there nangambire Vincent efuzi ninje munonga bafiri bo bishana nyina baro abana bakufa setup yitu yankore abazire babana bafa cyaro umwana yayi ni muco mirungi icyaro nikimworo abana befuzi they are doing well bine mico baroho abantu abana bingi no butabanko bw'umaka kandi takabaho butabanko bw'umaka bazire bataro abana bingi binabazire now hati abamwe bagera ngo bwanyuma yo kushanga ngo ibintu birugo mu binte bitakugenda je kuri nyuma abantu ubundi tubine mirimo abana ngo bwa covid ibintu binge byabireho social breakdown hata abantu banaga responsibilities zo mukaza kagenda asiga abana n'umushana we yabatambikariya abingi bine kora yo kuzara hata batambikira abakikuru n'abagurusi ubundi abakikuru bakibabasa umwana nawe hati ndikumanya kuko wacimanyire maybe what is the state thinking about it kugira ngo habeho plan yo garuke nyuma kureba ngo ikizo bashikurwa dealing with the cause ate cyo kubanza ncyo no gamba ate cyo kubanza ababire nibakora stage imwe numbarasite ishemere kubera metropolitan
teshemerere kurebera okoma hari arina okoma egisite bizibe binje byine niberga aheru yayo kasasuro yone kure ijwiromu tekorwomu umutari mbitoke obanonje ebizibu byona niberga aheru ya site byeshanga byija ito nitwe bashikirwa abo kuba nitwe turinkai nitwe turi mu town mwene cyo kumanyisa tushemereye koragana no bwebembeze bwona no manya bishire planners abarungi bakani batisa utkuza koreste ngumba rayona district yona ehinduke site abo kwenda kutandika kugiplaninga kurungi utandike urukumanya ngo hona na cyabaki umyaka 3 atano misho stage netiko kwatara na bwizi wera whether you want it or not kaberebere no boreba yangire ngo tubakwenda kuja mu site obo oyanga munyango najangu byanze bikunze obo yango obo ikiriza town netiko kora netiko kwatana so tushebere ku planingira hamwe hona twena tukaplaningira hamwe tukareba twakora. I want to tell you, bishono gamba n'iki cyaba street walk. We don't even have a remand home. Tuinabana hata bakora ebikorobero. Abakwamba bine myaka 15. Abakwita to kill. Araba nabakwita abantu ayine myaka 15. Bayata abantu gambaho. Bamuha sente bakajyanga ibyo ntumwenda atajyaho nari umukasasiro. Umuntu yamuhe mtwareta. Atanaka naraba. Atinarara. Nibabona kushukasi na kushimita you know twine naho kubakomera twinde we don't have remand home kabare ijwiri ahano kuzaza ku Fort Portal abako baba bana riyare tukabire twine ni tuburyo bututaho as nka district mpango etare city tukakuma turebera hihi then tukareba abana abako baba abantu baza kubekiza bukihanga nubu akwenda kubatwara nka hati mugenda kubatwara za ADF zo rukura ebintu bizahambu cyaba bari wabatwara to kuba training atuba kubikiza. They can do anything. Yes. For them they have nothing to lose. They're just there to be used in whichever way. We are trying to as a kora abantu bitu tugezaho kora kitabo cyango turebe ministry kwato ya agenda na turebe ko twakubasa kora ikintu iki ahubwo ikintu iki twatakirebira nikiza kureta kizo no kirebe kirikamba itwe nangwa hatukintu umugisha tukatangira kubakoza kubiya musende Kampala no mango abantu bakano babataho bashoroza bagenda bapakira ubwana babwihanka yibabwihanka kandi no muco gwituriye nkabanyankore tukabintu rwana munonga kugira umwana w'umunyankore ari ya street ni hano ebyo kuriya tukabe tubyino mbyaro kare ecyo riyo no gamba umwana acyaro kuyabira ferwa ninga yaremo kuyaba ecyaro kikaba kimurundana umwana kataba uwo muziro akaba umwana w'icyaro akaba umwana wa society ekindi cyakabiri kare edini zitu ezone is twin zikazi wera abana nshoberwa but I think nabo bari overwhelmed ngate dini nazo nori hati nsikira kunda bakuzire nazo zikahinda hinduka they are trying to see how to survive in the mingi so twaba tureba ikivuge cyo kucemerire hati haruhe bintu bingi munonge bitukureba binke bikuza kutambikono konka obundi mwe nukushanga ikintu kiro konko tine solution niyo nkomuntu noje twatsheki now when you look at no bichira ku traveling by the way in these international cities recently no naho nagamba makar Paris makari no mugenda komu kwani murugayo muharebe kibuga kiteki wa wakigambe ngo myaka kwizana zakushanga cyakwati na bwera cyakwati no kunankahi some of the things that tureba agataho because ijo muntu akarete cyo kurebera yeshe we don't have lagoons because ezo bakaba zitebekanise ngo byone bikurgomaga gabantu byona bigende bisubiroko why tegereza ja hato kupuraninga we have a stay here I don't know whether it has budget or it doesn't have budget but surely lagoons zibere twine ni rozumanya oba nibiro banazinga nezari yarna ryari what kind of a city is developing without JG? Let me be very open. Let me be very open. Abakutureba betegereza. Azecho ntishintu chikuru munonga abantu bakure urugamba. Abantu bambara etawuni yabo bakajanga.
n'abanyambara tito tushemere kuba tito tushemerere kuba turubameye. We are not the ones supposed to be mayors of this town. One onda kumanya mayor echikumanisi. One onda kumanya a councillor echikumanisi. Abwenchi bakama be town. Those who have stake in this town. Stakeholders. The stakeholders of this town. They don't even have a forum. A town on Bajiricheri to Bakacheri. I think you are being realistic. I don't see why Nyotine Chinkwenda. Nyoni Kundeta Uneji, or mayor, it's by the way. I can serve or not. Change Hinji, Dumurisa, Nizaruchindo Nindis. Kokriari Kokshanga. Okashanga. No wante wonka mazina. Na boti chine shonga. They are my friends. Okashanga ba Kafoko, okashanga ba Baria, okashanga ba Dubai, okashanga ba Ogudoha, Owito, Bakashanga, okashanga ba Aditi, okashanga ba ha. They don't want to be councillors. They don't want to be mayors. Naboba nyonda jire buraya. Me I've never been to London. You think as you kungambra kureba nyonda vile. Nyoni nduka ruchimbo nyesha. I have never been there. Nyoni manyaka nyinazinga. Nyoni is money. Do you even have them? I don't have them. Nyoni nechizimom town. Kokiwa kureka tuina. I want to tell you it will cancel it to wajirango eshtame, wajirango high street tujichinge, tuombeka hobu duka, tutunge mu esente. Bubwa mabati ni nanye tunge mwaka bati. Ni nchita hobu kono because I don't lose anything. So this town aganama zima agatarukira kurebeka from I have to talk the truth. Abwenchi bakama be town no bajinaga. Ikakwata kwate kareto kwe. Why? Bakama what is the bakama bambarra bari. Bashitami aba bantu bambarra babagiga bambarra. Baye kwatere town yabo. Twetaga na budget ya kanso. Kuza kushoroza no tunyogwa kushoroza no wagonja. They have money. Nebastama be planning. Bajira ngo manya, let's do this. Konka babirjirewo bagarami, ituntuza utere nduru. Shagu muntu yaru kankai no. What is it? So, what do you expect? Mukama uente yate. Kamfumula aragurura busa. So really, what do you expect? So, abantu bambarra bashemire kwemerera bakakunda etawuni yabo bakajikora. Bareke kutu nanguna tabo bonka. Even nabakombeka abantu nojondo gira poroti otunge oyango yombekaro bajurwachi oyombekaro bajurwenguto nguwa kwato wakanso town agent wa maherezo mutwaro ni what you know ita wenyine this is your house, this is your town agent izra kutunga mushara he's going tomorrow a town yasiska we have a challenge tutungire challenge now. Let me tell you his program yamizi eje agaga akagera utajiteka shange ya hii now amizi gabuziraho kuraba twaza kushanga twashanga abantu bona bakombeka umroad reserve no manyangu kubagire compensating abantu aba wote yaja mutayini sentence kumara baba bazire bakuza kuba compensating wanchenga bashobora cyo gukora hati bizire bareba kanso mpurire nguhine nebibire muti mwenda kuvugambira baji compromising kanso hata mizi ngaza kuraba hagati yake yenguto. That means urugudo rwenza korwa orwa usimido rwa katete ndo baso utakora ubutakorwa hakuba wa watire ya mizi kuza kutime ngudo kandi ngo kore koranse. So tuferwa mizi tuferwe ngudo ibintu bibi kandi byona nebyabo iwo wa restaurant. So now I'm beginning to think, I'm beginning to think that the city needs a mayor who is not leadership. Not compromise the atakuronda chikumi. Because mayor wa city project engage fair and get we tukaye bona beyond. We'll either lose the road or we fail to get water. Because there is no chire abanyambarara ezenshonga zitire ntugamba n'enshonga z'ikibuga cye kibuga tukandi tujyangu neza kuba model city. But when you look at the challenges, you begin to forget it. You begin to delete it from your mind. How can you tanga kuchireba kigumire munonga kugira ngo nicibasa no butiza kubasika? How can it be a model city with all these challenges?
so nebibuzo bingi munonga bito mu studio tuyino mwami Jomo Mugabi oguni meya wa Mbarara South turiyo tuganira hanshongeza twenda zo mu Kahumuro ekirungi turaryo mu Kahumuro nzagaruka turukwata bamwe murimo baratere waba notere simu otere nogama amazina gano yibaterera nicyo kwenda kuvuza kwate nebitu agamba noya kwa notere simu ya not mushanju not ibir not chendana na mwenda. Our phone number is not ibiri not chenda anana mwenda. Nitwakira hari King Caesar University ishema shomero eyo murembe hari King Caesar University nichomesa kosi ezomutindo ezirimu Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, Diploma in Clinical Medicine and Community Health, Bachelor of Laws, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Applied Economics, Bachelor of Computer Forensics and Criminal Investigation, Bachelor of Science in Petroleum Geoscience, Diploma in Global Business nezindi nyamwinji yanditse hati ahuga intake ya April neya August shanje ari Gaba Road Bunga Hill ninga tuterera simu notisha tumwendina nshanje nemwe nkaganishatu abiri na mkaga ninga aha website yitu www.kcu.ac.ug. King Caesar University, ignite the future. Welcome to Cafe Kandra, your 24-hour haven for delicious delights. Craving something savory? Try our mouth-watering chicken and freshly made pizzas, perfect for any time of day. Need a quick bite? Our juicy burgers will hit the spot. Cool down with our refreshing smoothies and creamy milkshakes, made just for you. And of course, don't forget our expertly brewed coffee, crafted to perfection. At Cafe Kandra, we are here to serve you with a smile. Cafe Kandra, great chicken, great coffee, great service. Visit us today at Tusu Rebikona Mbarara. For delivery, please call 0393 100 234. Cafe Kandra, creating extraordinary occasions. We all know that data doesn't come cheap, but don't worry, we've got you. With Showmax, you can save data by downloading your favorite shows and movies to watch offline when you're ready and relaxed. Or simply just choose from any of our quality settings suitable for you. Enjoy the freedom of streaming without the data stress. Sign up to Showmax and start streaming today. aha bwa rukundo no kushaba kwa bindi wakuretera Jackie Bwemi live in concert aha Easter Sunday ibiro 20 ukwezi kwa kana 2025 ahari New Mwengura Gardens Mbarara tahamu abana shirije ku bitano General shirinje mutwaro VIP emitwaro 5 Silver Table emitwaro 50 Gold Table Millionaire Munyamunejere okubukinga tere simu 0 chinana na munana ashatu na mwenda ashatu ni ishatu 0 8 5 nshanju na mukaga ugambe na manager. Hallelujah! Here's reason. This Easter, enjoy more rewards and care from StarTimes. Simply pay monthly subscription for the next bouquet and enjoy an upgrade to the next higher bouquet. For classic and super bouquet customers, subscribe for a month and enjoy 5 days extra. Extra entertaining and educative kids channels. And now it's time to extra new series on Makula TV and Gangs of Manila on the Novella E+. Reality TV dating show Hello Mr. Right Season 2. How old are you? A thrilling title race in StarTimes UPL and La Liga. For
more information, please call customer care on Airtel line 0200 117 700 or MTN line 0317 117 700. Star Times Easter. Care beyond entertainment. Okay, twagaruka kandi ni Vincent Mujuruzi nyine meya wambara State House omwami Jomo Mugabi omu studio mutwantugezaho kugaruka mwaha bintu ebuzo kubuzwa buri yomwe akatunora abantu bingi tumukija mukajya katumugare mbuzo ubundi mbuzo mu office n'ahandi konka okwijana nagambira abantu bingi munonga kandi ubundi aha bintu bagabana bebuza nko abantu mitima yabo so twamjira omukashishaka twagira umugisha and ntwenda kutandika kugambaho nimwe kugira ngo utere sumu not ibiri not chendana na mwenda gamba nitwe ogira icyo wabuza meya ninga sho habure nabwe on how our city should be run. Hello. Yes, Eborirota. Ndakoronje omukuru Mujuruzi na meyogwe. Bana Ambrose Chenjoga HRS Chentunguka kuruga bubare ntungamo. Yabare Ambrose. Ejenshonga tukugira ngo neyambarara yo. Azadu kugamba street kids konka n'abantu nabo tubine kireberera. Mwe no bwa bisaba kija babashunga ngo nabone bababara umurye gisensa se yabireho. Konko mu dakora no baro mushazi nonda kumukorera ki. Okutara kugira ngo no musunga. Tonyo ni ndiba ngo Abanya-Uganda binjo mu bebembezi tubine alternatives omu kutekateka kwabo nayo ni challenge kandi ni ndeba ngo tukabe tutebekana sa rehabilitation centers ansozi beno bashunyo mu byanga begetse abantu anshonga keze twataginde n'abantu kireke kurebera infrastructure yonka yes no rubuto ngwetagisa mbona hate ko mwebembezi hatka niwe meya kandi mu bebembezi hata mwaza gukora mu biga Kasaru no muri Butagasikari ya Ntungamo. Okay, ni uriyo myantungamo. Ya, Brian. Yabari mnonga. Katwate ndizo sum hello. Hello. Not even not chenda na mwenda kokweri ya skuri naho. Teresu meje tere. Yes sir. Mwebari. Ego sebo. Bamwita David Kurbaija. Yes, David. Hello, TV West. Sebo Rirota. Inao sewa wanyeta Muhindi. Yes, Muhindi watera. Wanyeta Muhindi ndo Rohama. Inao sebo. Wano utensota. Na shemerwa munonga na meyogo gamba mazuma. Abukuba etaoni kawa gya na gamba. Konka wahane ateze tawuni mani abatamu mutuma okundi hanga ryabo wena hame taroshonga wabakorere. Yes, yebare. Thank you so much. Yebare mnonga omukuru meya tuyone tugenda tusibura turi ku responding maybe bavuze briefly ecyo kubanza nienda kusima batera amasomo abantu nangone bahurikiza abantu bine no bwe that's why abantu shemere kumantu bagambira bazima ecyo kubanza nienda kusima Ambrose Ntungamo yagamba na cyabagwira is very right. Okay, program ya street kids konkana bono ukireba abantu shemere kubatwara mu marwaro abantu abamwe bitu tutaka kwasere no kutwara abagwira no mwirwaro nyowe nkambariraho musite abantu abingi abamwe bagwirira runto bareba enjayi niyo gwisiza abantu iraro hato norenshaye kabanke byo kurya abantu nibaresa ki amateka mwana uriyare tutagarukire tukakundi ihangeri tukarukunda tukagarraho amateka tukabura kurebera mu karuru enjayi mnonga you the elected mukugamba kitanduka. You are very right. Chemere korra kimwe
so abantu bona bagwirira ro bari aho no wakutwara butabukana none je kuruka hone korake so tushemere kureta cause eri kureta rake abantu bagwira tukaba nico twakora ukutira munonga kureba ki abagwira kandi master plan eriho master plan hati nkambara we have it twine team ya physical planning tujine kumanyangwana haza a general residential konka of course Uganda no matu ine kizibu cya corruption kituriyo mushagama buri muntu ayombe ko kuyareba runaga echo necho nekizibu ekikorera ekindo wabuza mbeshi kandi kaniwe meya kamwagambe nguto mukagamba mizi manye kindi yo ningambira ati cyanje eki nekizibu ekizire nk'emyaka 12 enyuma 20 years back konka ni nkigambira nkameya kuba ni planning yambara I think to begin is best so mwenu ninti ko kukigambira kuba ninyenkozireke ninyendo hata echo kishemere kutwereka nkukari ahataka siskiri hata siska ahasiskire ntubasa kurema tugite konka hataka siskire hatakoraki aboko bati stage emyanye mahangu ekiruvaje wazo mu division zizire busya nyakayojo kachika baharwe ebyo bicueke ebyo agamagomboraga yegi takakasiskire kokati kuturagareke nako kasiskara gaba nko mukajogo kwifu it's a problem kandi obonye wenda abantachiro abana bitu so shemere kundi yanga tukakorra naki n'abana bitu kandi abandi abasimba mwebare uko turi ntujagaruka obwire nuba butakutumara konka ndukuhendera ninshaba abantu buri kintu kiturene tukora cyona bangizire ngo hariho kachi hariho president wa Burkina Faso ngo abinjire ebishani byo mu office ebishani cya president abinjire mu office ye yagira ngo mwako kutekishani cye we president ogwe mu office ye tamwe kishani cya family yabo ejo raze kora wishwe abana bawe nabishku abaro reka kureba president reka kureba meya reka kureba meya Jo Maria Elizoba kachebeza rya Elizoba tomorrow niwe na nabishku ba so twantukore ibintu tutabakora kureba obwebembezi tureke kwekunda tumanye na nyense ahirwe comes and you